runamasis huchamanta lluqsimuychik, huchamanta t'aqakuychik, imaraykuchus kay mundupiqa huchajunta chaymanta lluqsimuychik runamasis. Nuqanchik huchapi kashanchik, pero chay huchata apashawanchik infiernuman, nina lawraypi qolasunchik manachu lluqsimusunchik chay huchamanta chay. Chay tukuywanpi Señorninchik Jesucristo hamun wañurqa kaypi yawarninta hich'arqa nuqanchikrayku salvanawanchikpa. Kayta uyari runamasi, kay hinata nin kay Tata Diospa qillqanpi, chay tukuywanpis Dios munakuyninta rikuchiwarqanchik, huchasapashllaraq kashaqtinchik Cristo wañurqa nuqanchikrayku. Runamasi chimpami Señorninchik Jesucristota hap'ikuy Salvadorniykipa hina. Ay nuqa munani hap'ikuyta, chay parlashqaykita ahorita nuqaqa gabita mancharikuni, nuqapis kaypi tumanllanipuni, machasqallapuni sapariya purini, mana pipis hinata parlaq kaqtinqa maypitaq kashani niklani nuqaqa, ichaypis nuqapaq chay salvacionkaman chayqa kusachakaman ari señora, kunanqa riparakuni mana allin kawsaypi kasqayta, kunanqa nuqa munani aceptayta qan nisqaykiman hinaqa señora, imatataq kunan ruwanayta ari. Mayta kusikuni chay nisqaykimantaqa, ima sutiyki kashanri? Ay nuqata sutiyqa Leoncio kashan. Ya don Leoncio, siqamunan tukuysunwan Jesucristota hap'ikuychiqa qunqurikuy y Tata Diosmanta mañakusunchik, kay oracionta ruwasunchik, ya? Ya, qatisqayki nuqa parlallay chay nuqa kikinta nisa. Señor, Dios tatay kay wawayki Leonsuta makisniykiman churani. Pay munanqanta hapikusuyta. Señor, kan hapikapi makisniykipi. Chay wiñay kawsay libruykiman qillqayki sutinta. Dios tatay, perdonaway. Kay hina tumaspallapuni purini. Ichapis kan qonqachiwanki Dios tatay. Amaña tumasachu. Sapadiyo machasqallapuni purini Dios tatay. Riparakuni mana allin kawsaypi kashasqayta. Kay hina visiomanta kan qichuway chay vicio kawsaynita. Ñaqniykipi hap'iway Dios tatay. Gracias kay warmi wawanaqta chapis qatisqayki Dios tatay. Ya hermano Leoncio, kunanqa qanqa Tata Diosta hapikunkiña Salvadorniykipa hina. Paypis sutiykita qillqaykuña. Kunanqa waqyayki cultuman hamunki domingota. Ya. Hamusaq nuqaqa, hamusaqpuni nuqa ñawpaqchitataña hamurqusaq. Domingo pagarinta. Hermano Huitile, don Leoncio dicen ay hawapi kashan, chay iglesia punkupi sayashan. Ari, yuyarin don Leoncio payqa musuq creyente kashan, maypi kashan pasaykuchimi kaymi yaykumuchun, tal vez manchachikuy mana yaykumushanchu. Pero don Leoncio machasqa chay punkupi sayashanqa. Machasqachu kashan, a ver parlarimushan. Hermano Leoncio, ima pasasunkirik, away manaña tomanaykichik karqa don Leoncio, imaqtin tomashallankipunari qhawari kay hina machasqaya, kunan qhaway chay alcohol botellapish bolsilluykipi kashan don Leoncio, ima pasasunkirik. Nuqataqa nipipis nuqataqa hark'anawanchu tiyan, munaspaqa machas, munaspaqa kultumapas rillasaq, nipipis nuqataqa obligawanmanchu. Hermano Leoncio, qanqa Tata Diosta hapikurqanki Señorninchik Jesucristo Salvadorniykipa hina cambianayki tiyan don Leoncio. Rifchari hermano, kanga qaparishaña. Ari hermanay, kay programancha qallarikuqaña. Dios manta. Uyarikuna. Pucha gasqanta ni.
Tomas poncha, hermana Inocencia, y mainella Casianqui, Waleslachu. Allen puncha, hermano Benigno. Wale la casan. Hermana Inocencia, karuna ninku salvas hakaita, monas hankuta wiña y wañuimanta. Chaywampis manapuni munankucho, kuchata sakaita. Are, hermano Benigno. Y maracus tata Dios takatikus en spagaf, katena, huchata sakena. Será como muso huawakanki, muso rona, nengi. Rey David Pes, huchale corga, huchaman ormarga, pero chamanda pa arrepienticorga. Mai, yakis pa arrepienticorga, tata Dios mancotere porga. A ver, uyarena, imanin Josh. A ver, es un cha. Kay Salmos libro pe fiskachunga oneot akainin pe ohnin chiglaimant hasta chunga chiglaika makasha. Tu monakoini kirai ku Dios ni kuyakuway. Kuyaku sonko kaskaikiwan to kuy hochasmita pampachay. Sahra kainita maillaway, huchasni manta limpuchaway. Noka pantaskaita riparakunit, huchayta mana konkaita atinicho. Contra equipi huchalikurgani, kampas contra la equipi, ñawpaga equipi, mana alinkajta. Ruaspa. Chayrayku nisqaykiqa chiqan huchachawaspaqa mana pantankichu. Nasikuskaymanta pacha sahra kani, mamaypa fiksanmanta pacha huchasapa kani. Kanqa munanki runa ruwasunqu kananta. Sunquypita yachayniyuq kayta yachachiwarqanki. Isupu qorawan limpuchaway, limpu sunqu kanaypa, mayllaway. Tata Dios, ritmanta aswan yuraq kanay. Tata Dios, kusikuywan hunt'achiway. Tullusnita phirikuwarqanki. Chaypis watijmanta kusichiway. Huchasnita ama qhawaychu, tukuy sahra ruwasqasnitataq pampachay. Diosniy limpu sunquta quway. Ukhuypi musuq chiqan espirituta churay. Hermana Inocencia, kay Rey David kamay tayo yarikusqari, chay pantasqamanta, huchalikusqamanta kamay tapuni arrepientikusqari. Ari, hermano Benigno, payqa may tayo yarikurqa, mayta arrepientikurqa. Arrepientikuytanta cambiarqa kawsaynimpi. Qanri wawqay, yachaqakusyankichu, huchasniykita sakayta, chayri yuyankichu Diospaq wawan kaspapis, gustullaykiman hina kawsayta. Pichus yuyan hanaq pachaman chayqa qallarichun huchanta saqiyta. Kay pachallapiraq kawsashaspa. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo ta yachakunapa. Ari, hermano Benigno, listuña kanki yachakunapa. Kuno yacharikusunchaq kay Salmos librumanta hiskachunqa waqnayo akapi 15 chiglayta. Nuqa pantasqayta riparakuni, huchayta mana qonqayta atinichu. A ver, nuqañata yacharikushan. Nuqa pantasqayta riparakuni, huchayta mana qonqayta atinichu. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari, hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunan yupaycharisunchka q'umiri minarimanta. Qanchis chunka pishqayuq yupaynin kashan.
Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programato yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.